Susugan ka naman dyan, yung sinabi ng Nanay Cap, ne? Idol ka naman, Nanay Cap. Ining partisipasyon na kasirang private sector, in totoo na yan, rendagispis. Kaya kami noon ng panahon, rendagispisamban kon Justin, ilang pablasang Christmas, ne? Makadigi yung karetang activity niya mo naman ng simbahan, uling ng magpasko, ne? Taga na taga na masakit magdagdag kang working force, magmasabal. Uling renin taong Fernandino, oras pinatak na itang bear season, manto na lang kinang-kinang ang po itong traditional dapat atikang isabit, ngayon Anya itang ganakada kening kahit mo, kening okasyon tangay ni, malawot na atin taga ng magkusa na luban nini at sabyana voluntarism mata siya ay nga kakit ko na makanano de appreciate Rem Fernandino na mika ambag laki ning Giant Lantern Festival. Anya ketang initial meeting ategunan ko king amano ng Achisonia Soto na burineng gambulan ni Mika research pang mas malalam Bang kanitang retang mag-participate kanini nung sakaling Mika for sure Mika public consultation dakala ring Mika interest na mag-ambag ketang local ordinance pa. All right. Nung pisasabihan naman itang economic impact po pa yung tang tourism po ning Bibiena ning Giant Lantern Festival. Makanano ya po karagulwari itang porsyento na Bibiena nung ita pong economic gaining pisasabihan keng Giant Lantern? Itang economic gain tamo during festival, siguro oning dakal manalbe, dakala turistang pupunta geneking syudad. Yan siguro yung pinakakaita. Pero importante ken ako kasi lalong ken. Alwa dapat ing San Fernando, alwa ya mo dapat tatangkilikan keta nga Lantern Festival Dapat sabi ko dapat ing San Fernando the whole year. Akit de ing San Fernando talagang yung Christmas capital na ning Pilipinas. So dapat din kaya katamo ping parul, den ken dalan. Dapat din lalong dala naman, susuportan dala naman. Pero wari, ing pisasabihan keng lantern making, alinya mo kareng parol per se, kasi kakakwentuhan tala rin kaya katamong parol makers, whole year round pala, ati na lang panakitan. All year. Makanano lang itang pa mag-evolve, manibat ketang lanterns mo. At ngayon gagawa na lang ng mga aliwapang disenyo na ating makatukila karetang motive every month nung ating halimbawa February makanya. Actually tutukan nating Jen detang mapilan karetang interview ta mo ampong ni kaya kakwentuhan tala reng lantern makers detang sikat mo naman kete San Fernando talagang paninto ng dala rin ita kalupan ng binggit mo timo February gawa lang design bala mo puso uling kay Valentine's month and then patsya libang okasyon makanyan mo naman mag-design la kareng opisina, mag-design la kareng magaragula establishmento mo kaya ti Pampanga noon kera kalan talagang bala mo request na lang muntala Manila, muntala king libang lugar lang as far as Mindanao atin mo rin padalala and itang pag-export din at tatandaanan ko mo just recently alapang Burmans actually siguro mga May or June makanyan sinali kong parol kening Dania Ninjasa at atinang magtinda kasi itang mananing ka na akong kaluguran mumuli Amerika, may kisuyo yan. Malyari mo kong ilawe parola. Sabi ko, tita, alawa rin parol ka rin na ako. Aliwaing gawa ka na. At tawya San Simon, Kenny San Fernando Burida talaga. So, dito makanita, kay anyang kit ng kulapin, sabi ko, koy makanano pa siya makanyang panahon na ako. Ating sasali kaya kayo. Bayo ka din tang ko yan, ating pasinal yan na din balik bayan. So, Boris sabihan, aliya mo naman na balang Pasko.
kumbaga maralas siya. Pero yung metong karimpake sabi da, itang masating nga pwesto. Bangkanita, balamating one-stop shop, pwede doon puntalan. Ining sasabihan da, retang talamitan kong lantern makers, ne, para at least sabi da, balo da kayong puntalan all year round. Kasi kami mo naman na magtinda balang Pasko. Deng aliwa, atin mag-setup talaga bala mong Pasko. Pero atin tamong kabalin na maka-setup lang all year round. Ito po, masanting niyo pong suggestion ito. Ating kong gewang resolusyon, nanuno ka rin din kaya katamong business establishment, katigtig na ning bear, re-request tala na magsabit lang parol, kare lang building, na ing parol na kailangan parol yang San Fernando. So ita, pa-monitor miya kaya executive nung kailangan magagawa ita. Bangkanita naman, den kaya katamo ping lantern maker, mayabungan mo kaya sinali lang maan, pilala rin establishment, tamo kaya ning San Fernando. Sali lang ang Parol Fernandino rin. Diba? Maragol ng South karetang kaya katamo magnegosyong parol kaya ni King Ciudad San Fernando. Aliwa mo retang taga aliwang lugar, ilang sasali. Nung ngali, itawang mismong Fernandino, tatangkilikan tala rin produkto tamo kaya ni King San Fernando. Pati makanita ka, pati mo, may nyabit la po, atin lang akwang incentives. Ay tapining sasabihin kakayan mi ngeni nung bang ita may gawaya ba last year kasi yung resolution gawa kay last year, so pa-monitor tayo ngeni kay business permit nung nano ing kakibat na nitang detang mag-comply kay ning resolution ay ni nung naning ay tamo nga incentive kareta nga tutupad ketang resolusyon. Masanting ya po kanito. Talagang mikagana lang sumuporta. Masanting ya. Wow. So, itong mika ordinansa tamo po, buri na po bang sabyanidi nung itang pondo ing pisasabyan, manibatanya po kanta king local government unit? Yes, pag po ginawa tamang ordinansa, atin niya pong kaakibat pondo yan na susuporta na po ning kaya katamong chief executive, yung pondo na po ng local government. Oo. O niya pa po yung masanting nga development ne. Ini last year ne pa actually final Congressman Aurelio Dong Gonzales ning 3rd District of Pampanga. Ita pong kayang kaburian ne na officially, although malambata pa nung taning ausa na Christmas capital of the Philippines siya ing Pampanga and San Fernando for that matter. Pero kumbaga aliya pa legit talaga ne. Ini ating masanting development Paulo ne kaugne na nitang House Bill final ng Congressman Dong Gonzales. Jen, intutuna ala ka nung sinalangsang. Nandit pa mo nga baka explikaning masalese na malapit keng katuton ang gamo naman nung bisampay ni king Congress manikwayang majority votes da rin kaya katamong pambabatas. Uling taga ng kilala yung Pampanga bilang Christmas capital at kaya mumunikala naping batasay ni nung sakali ka nung di ka alaten diyang pondo akwane lungubya kening Department of Tourism at metong karetang buridang i-address yan ing pwesto kasi maulagayang baluda mo naman dening aliwang memalen kaya ni kaya katamo bangsa nung nanula talaga retang landmark na kalupanan ng Christmas Village, yung Paskuhan. Nung sakali ka nung mitaglusyen, malaot mi kapondo at misama siya pisibayo yung Paskuhan Village na amanwa ng dapat all year round yung taga na yung celebration tamo ngeni. Yamos tong bear season nga na. At dakalabage makaya pekto king kaya katamong lokal na ekonomiya nung sakaling yan ma-legislate siyang masalese. Huling atin tamong airport, malapit tamo kening mega economic region ng kaya katamong bansa. Nung ren i-identify din lugar tamong metong tamo ka rin Christmas capital ng kaya katamong bangsa. Mo rening local investor in sika na mag-invest kaya kaya katamo lugal noon hanggang ren foreign investor panwala ko Oo. Maliban karetang abanggit yun ng concern da rin kaya katamong lantern makers, atin la pa bang aliwang isipan, laweda, magkulangan, pangaras ketang pamagsuporta, karela? Kita pong kaibala mo, meto mo naman kareng mumunikala da rin ng lantern makers, itang agad yang mi release itang pondo bang kanita kita pang pamagumpisalan ng karelang
pamanggawang parol para king GLF. O kasi as early as August opo. na, kay August pa mo. Makaba po tayong preparation inya kumaga para magiyang talagang bongga ining Giant Lantern Festival. Ay niya maranong pa mo burida agad na lang makapag-umpisa king pamanggawang parol. O ini po makibalita na kami man king latest development ne king pamagsadya for this year's Ligligang Parol. 115 years na po ne. So far po as early as August mo naman may umpisa na kayo naman pong mag-meeting ne, mag-prepare for this. Nano mo po ing asahan da rin kay katamong aliwa mo rin kabalen ne, rin pong manalbering turista na dumayo bang kanita po aramdaman da yung Paskong Fernandino. Well, kaya September 29, sumblag na lareng parol kaya king syudad, may ka lightening ng parol kaya king syudad San Fernando na mas masanding oning mas maranon diyang papaslag dala rin parol ngeni. Nakalupa dati halos sa tsuta na kayang December, pero ngeni September pa mo aslagan na. Siyempre, mas lalo talang pasantingan ngeni Giant Lantern Festival. Sabi natin Ma'am Soto, kailangan talagang akit din Giant Lantern ngeni, masanting yang masanting. So, ikaming kay committee ngeni, misasahop-sahop kami, nung naning pwede ming agawa, kare na yung binyedang committee kaya kami. Sabi da nandin, medyo problema nga kakit day, tampa mag-release niya, karetang subsidy, da rin kaya katamong lantern maker, ang pambarangay captain. So, deta din yung tala solusyon, ng mga nano lang, mas mabilis ma-release oning ketan dati, mi kasi nga, gagawan kanita, itang check kita mo, makalagyo ya kareng kapitan ang pong lantern maker. So, kuminsan balutan naman yung kapitan, medyo dakalya obre, lalo-lalo na mag-eleksyon Kailangan kasi po ang withdraw date ang check at wala resignatory kapitan. So, ngayon, susolve tayo ngayon ita. Nung pwede, itang check ipalagyo da niya mo kayang lantern maker. Total kaya naman mirasita. Siguro tsunak kayang pisabi da rin kapitan ang pong lantern maker. So, nagkakatamong susubaybay kay lantern maker, lantern festival. Mas dakal ko po mga santing ayakit ngayon. Kasi dakal po pa magbayo like ala ng pasis ne. Kareng manal beta mo kanita kasi nung alakan ticket kamilop. So ngeni nung nino ing mas maranon datang yung ating masanting pwesto. So nung sapak na po siguro sapakin kay katamong venue apalyari eta nalakit masalese. So kailangan maranong kon datang. Masanting ing Giant Lantern Festival. Alimutang akakitala rin parol no itang kwento king gulot na nita behind. kasi bayanihan dapin. At tatandaan ko kanta ka gagawan de pa kitang kay San Nicolas itang parol tamo kanita dintang larening kay mamaya na talagang bumbilya at ilang kay at excited la babantende im parol ka manggagawan de September pa mag-design nala at yun rin kaya katamong kabalen manalbe. At kaya ni akakit mo nung makanande kaluguran deng Fernandino ining festival ay ni anyapin po looking forward tamo ketang ordinansa susubong yun at lawe ko naman king malambata panahon ing partnership na ning LGU po pang private sector talagang solid ya. Meto ngayon ni talaga king pagkabiliban ko banwa ba na aliwa mo naman king Giant Lantern Festival king dakal aktibidad na ning syudad itang partisipasyon na ning private sector talagang akakita mo at maging successful na deng makanining aktibidad pauli na nitang pamisawpan na itang bayanihan na hangga pa man ngeni akakita mo. So with the help of Congressman Dong Gonzales mo naman akakita mo po na sana pin masanting ya ing karara sana po nining kaya katamong kaburian may proteksyonan yaing Giant Lantern Festival. At this point, pasalamatan tanya po yung kakatamong bisita, Councilor Rosemary Canimnim. Dakal pong salamat pa si Bayo king oras po din na kayo. At itapin po sana maging matagumpay yung kakatamong nasa na mawala kapilanman ing Ligligang Parol.